Ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu klipa, danas ćemo malo pričati o našem kanalu i danas ću vam pokazati kako dobiti free premium account. Znači, prvo idete na ovaj link, koji ću vam staviti u deskripciju, ali prvo palite Minecraft, idete ovdje, idete na link i brzo morate da kopirate. Ovako će vam više puta izvinite što bagujem, ali nema veze. I sad ovo prekopirate i ovo izbrišite. I to je to. Znači, to je to. Sad možete da uđete u Minecraft. Pa kad će da uđe, javim vam se. I eto, ušlo je. I sad da vam pokažem da to radi. Idete, idete na primjer na MCSG. I eto, imate i svoj skin. Imate sve. Ovdje vam piše ime. I znači, nadam se da sam vam pomogao. Čekaj sam da vidim da radi i na Minepexu. Da, eto ja sam banan. Zato što možete da budete banani jer neki su prije koristili eto, i Badline, neki su prije koristili account, pa su hakovali, eto vidite radi, pa su hakovali tako da su bili banani, ali piše vam koliko dugo ćete da budete banani. Znači, to je to. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like, share i subscribe. I čao.